Това са твоя принт. Виждаш, че харесат. А това са 100 бона. Значи утре летиш. Police, suivez-moi. Je veux voir un avocat. La fausse monnaie, ça m'intéresse pas. J'ai une proposition à te faire. C'est quoi cette meuf? C'est juste une gamine. Elle est arrivée il y a moins d'1 an. Attends, tu vas venir avec moi. Lâche-moi. Trouve-moi qui l'a vendu là-bas. Elle t'aidera à t'orienter là-bas. Oh, tu me réponds, bordel, qui t'a vendu? Караха ми повади. Защо ли? Защото аз съм оттам. Айде, тръгвай. Чекон се ми кава. Какви търси циганки българки? Та момичета ли искаш? Да. Comment ils savent qu'on est ici? Ще намерят каквото и да правиш. Мога да остана при Лена. Я не продава бърчетките. Ça te fait rien tout ça, toi. Не искаш ли нещо друго? Искам. С някои цигани се моташ, верно ли? Да не си почнал скоро да занимаваш. Искам да поправя грешката си. Не искам да ям пак бой. Je te dis, ça va marcher, ok? J'ai juste besoin que tu m'aides. Si elle reste ici, elle va pas s'en sortir. Faut qu'elle retourne en France. Why are you so interested in that girl, Elka? I can set you up with all the girls here. Ще в България ще ни ги открият. Tu vas voir, tout va s'arranger.